benshi twamumenye muri filime nka Kirishi, filime nka Oru n'izindi. Yitwa Hrithik Roshan. Ni ukuva mu kwiheba kugeza ku ntsinzi. Isura nk'iy'ikigirwamana, umubiri wubatse mu buryo butangaje n'uburyo bwo kubyina buseza abandi bose mu gihirahiro. Mu Buhinde n'ahandi ku isi azwi nka Greek God of Bollywood. Ako se wari uzi ko uyu mugabo ubona uyu munsi yigeze kumara imyaka myinshi ari mu cyumba arira, afite ubwoba bwo kuvuga izina rye bwite? Hrithik Roshan yavutse ku itariki 10 Mutarama mu mwaka w'1974. Nubwo yavukiye mu muryango ukize w'abakoraga filime, ubuzima bwe bw'imbere bwari ihurizo. Afite imyaka 6 yatangiye kuvuga abega. Iki ni ikirwara cyitwa stammering. Byari bikabije ku buryo byatumaga abana b'inshuti ze bamuseka, bikamutera guhunga ishuri. Ntabwo byari kuvuga abega gusa. Afite imyaka 21, abaganga bamubwiye amakuru amuca intege. Yari afite ikibazo cy'urutirigongo rwitwa scoliosis. Bamubwiye ko adashobora gukina filime z'imirwano cyangwa ngo abyine kuko byari kumuvunira mu mugongo, bikarangira agendeye mu kagare ubuzima bwe bwose. Ariko Hrithik Roshan yashatse izindi nzira. Mu mwaka w'2000 isi ya Bollywood yarahindutse cyane. Yari filime yitwa Kahona Praya Hai. Yagiye hanze, Hrithik Roshan ahita bigitangaza. Nyuma y'amasaha make gusa isohotse, yakiriye ubutumwa bw'urukundo buturutse ku bakobwa barengaga 30,000 bamusabaga ko bose bashyingiranwa. Icyo gihe Hrithik Roshan yari atangiye kuzamura izina rye. Kugira ngo atsinde ubumuga bw'urutirigongo, Hrithik Roshan yamaze imyaka akora imyitozo ngororamubiri idasanzwe. Buri jambo yavugaga muri filime yabanzaga kuryitoza inshuro 100 kugira ngo atazahura na cya kibazo cyo kutavuga neza. Intsinzi ye ntabwo yari amahirwe, zari imvune n'amaraso n'icyuya. Ariko ubuzima bwakomeje kumugerageza. Aho mu mwaka wa 2014 uribuka ko yatandukanye n'umugore we Susane Khan. Bari bamaranye imyaka 14. Iki cyari igihe kitoroshye mu buzima bwa Hrithik Roshan, ariko yakomeje kuba umubyeyi mwiza ku bahungu be babiri, aribo Herihan na Hadrihan. Yabigishije gutsindwa ko atari iherezo. Ubu ngubu uyu munsi Hrithik Roshan ntabwo ari umukinnyi gusa, ni ikimenyetso cy'ubushake. Yatwigishije ko ubumuga ufite mu mutwe atari umubiri. Waba uvuga ubiga, waba ufite ubumuga bw'umubiri cyangwa isi yose ikubwiye ko udashoboye, Hrithik Roshan ni igihamya y'uko ushobora kwandika amateka yawe mashya utitaye ku baguca intege. Niba ukunze iyi documentary, kanda kuri subscribe kuri channel ya Furaj Top TV kugira ngo utazacikanwa n'izindi nkuru z'ubutaha. Jya umvugana na Furaj. Ciao ciao.